Makanya sekarang haba ni wan penduduk langhang ni aku berada di public hearing. Pemerintah resmi jongka Sri Cement Limited aku ya kini ke projek lah penkrek ya ke sorkar buat dan jimpen yang ya ki kena banong adai kawai nak benta jongka development lani ke cingkiu jong senang katau lani katang hi berok kawai bat unjuk ru nak kalian jong pi mungkin nong senang kimbun kilat kilenti nak benta jong pi bat ki kendon kiba labu hi nadu ki sorkar kiba heneng ya kabayadai Pak yang projek kiba lakon Sri Cement ada di Jaka kabari Topi. Tukmana usimata iya dari ka Sri Cement kinayo ya koto dan di kota mau preference na State Environment Impact Assessment Authority. Ama kita dibenta kibahap na MOF Ministry dan kita dibenta bahap na ka siap. Hari ka sengi bagi lumata kani ka tor di kota mau preference kawan lomba siap. Kata kadang jumpa satu ke mana kong. Seperti kat tunggir kong apa IAEA, anda kedua ka projek badan kami ka environmental clearance kila le iba di mana to. Hadi mi kala yo igator kila sina igini ki environment impact assessment kabamud. Lada kani ke projek kawan hang ni ke igi saksa adu marian. Kila adut bara kat tunggir don ke kabamud environment impact assessment. Ke igi ben saksa ka beri haban asas dan igi haban Paksani pakai ke environmental impact assessment kijing bishar bnia ahlor kijing kita mariang hajarun drill bat kijing pen kala balabu hadin jok sorry jong gasmi jong Shri Natin honorable government official nadoi district administration yung home police natin yung kanya Meghalaya control board Meghalaya pollution control ne wakibi natin ki mandai ki manpa ki peyu ki para kat lo yi am lang ini debo man secretary ilaka 2005 2006 nelu ted mano kamu dekot yang ke isi kana ki dia pet so point ni environmental necessities te uang ai pi wa kam ki yang ke ilaka jo ia Lujing mot ki, o yo ki ye jing ye problem, iwa kam ki guru sini ke dong kesna, koman ke corner most of our state. Ini ye takoi ni daw ijuk, ni daw ibet, ni daw ikijut isam. Te jo em gedi lujing mot kamanu, mami iwaku seprang kam tam hai ki man i basic part of life. Kita kama yang gedi nang di start, neten ke kot ki kia. Konten te yoi kalat di kibit teman wo pengku i guru yang iwa im ha ke saja ke jenjar ke dok wo ngi kang apply skur iki kon ki le ten re ki jing sniaw de kumwit tang ko dong i te ten re hawa de hagar bar elaka wa keni ka set up ya keni ka cement plan ha keni ka How yang tak kani man ka gowi ni kalat wow improve ya ka quality of life yang kibru wa expect you air pollution wa chna ko bonjat I problem I nong chong chnong wa maya yang ke elaka ke ni teon ya kani ke cement plan wan de yang monjur lang daerah kilang kawan-kawan ke chnong ko wa yewan ra le ke elaka le ide kuburi wo kursan lang te hadin kajing lailuti yang ki wahe yang ki elaka ki SPT committee te kate kajing yom pu yang ki kon yang ki elaka de yo pun orlang te hini por de yo u ye siam kam ni hagri ke state yo pun yo yi sniao I vision ni yang wa em kami ya kate ka wa ang ki kajing ku inap yang iya po elaka ke yung niti daw kam ke elaka dagi jing ya monjur bak jing ya railang publish po